He reta mai wā mamao he whakaahua tūpuna, he puka rātaka nā tētahi tuahangata o te pakanga. Koenei ngā momo taonga whakahirahira e waha mango ana te puritia e tēnā o tātou whānau ki ro pauaka ka patarānei. Kia hatia e whakatena hia ana ngā whānau o te Waiariki ki āta poipoia ā rātou taonga tuku iho o tira kia tango hia mai, kia whitekina ai e te rā. I te waimana a Kereama Rights i tēnei rā, e ako ana me pēhea rā e tika ai tā tātou tiaki i enei momo taonga kahurangi. Te kotahi rau tau te pakeke, e kore e ngaro i nāia nei, nā ngā hangarau o te wā. Normally, you know, the record was postcards, so to see these candid images of these soldiers at war, it's all gold, really. This material is paper-based. The digital file will live on, holding that treasure after the paper has decayed. He kaupapa tēnei kua rua marama e kawea ana i te whare taonga ārohe o whakatāne ki ngā kokonga katoa o te rohe. Ko te pūtake he pena a hangarau nei i ngā taonga a tēnā whānau, a tēnā anō. People bring in their material, it's digitised usually on the spot, and then it's repacked for them in museum standard materials. E o rua ana te rere o te kaupapa nei ki ngā hui whakanui i te rau tau o te pakanga tuatahi o te ao, ka timata hei te tau hou. Ko ngā tūpuna oe nei tamariki ētahi ka whakanuia. I think it was about a dozen from Waimana, 2 dozen or so from Ruatoki. We had about 30, 40 from Taniata. You know, going through Sri Lanka and through Egypt and Cairo, going to Luxor and the pyramids, you know, there's photographs of the Sphinx, all the soldiers in front of the Sphinx. It's quite incredible to see. Neke atu i te toru rau rima te kau katoa ngā hoia i wahe atu i tēnei rohe. Rua te kau o rau rātau i mate, ko rātau tū pāpaku, kei tua whenua tonu. Regrettably, in those days, they had big tangis, but all they had was a telegram they got from the Queen. And if they were lucky, they had a photograph of the deceased as well. Nā whai anō te hiranga nui o tēnei kaupapa mō ngā uri whakaheke. It's good that they're taking photos because they're not going to last forever. Engari mā tēnei kaupapa, ko ngā mata nei ka mau tonu ki te hirikapo, ake. Kereama Rights, te karere. Hei a pōpō, tau atu ai te kaupapa ki tāne atua, ka amutu e aki ana te whare taonga o whakatāne kia kawea ake e koutou, a koutou taonga kia rātau.